Voin hi September ni somni pariat sang ni somni pani ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule Russia ramatanga Europa gas thon luna Nord Stream pipeline chu Baltic Sea na satakina puta hemi wanghen Europe khomol puya gas mana sang hal dor maya Europe ramte antal boy chu ani ngal der mai Russia tanga Europa gas thon luna pipeline pani Nord Stream 1 le Nord Stream 2 pipe te chu tui pui monga kalti rani a hem pipeline pani te hi lir hing te na wina soi nge engwange ti riat lawin tui pui chunga na satakin gas aron put chuaka chu Denmark ram ho tu te chuan chunglama tanga thalak an ti chuaka he thalak hi Black Sea chunga tangin helicopter hmanga la kani a heta hian tui pui chu a hnoilama gas put awangin aron so chuak bul mai ani hetianga gas put thla lo la tu te hi Denmark Armed Force te an ni a internet lama pho chuani nu amitam tak chuan hetianga gas pipeline atanga gas ron put chuak hi Russia in ati lui Europe khomol puiram te ati thaina ani ring an thanhem ngal le ani gas pipeline puka wanga gas leak ninga ya shia ron ir chona mun hi Denmark ram thlir kar pakhat Bornholm bul nai tuipui Baltic Sea ania Baltic Sea tui hnoi hian Nord Stream gas pipeline pani hi akal thianga mel zariat zeta thui phum ania heta tanghian Russia ram chuan Europe khomol puilama kumtin gas hi cubic meter tuk le ding on za som athon lut je ani Russia ram gas pipeline ringa khosa hi Europe ram mishing tamber khu anni tila kan soisol lowanga bazara kan video masalama Europe ram sang Russia oil le gas anlak lu dan le anin ngana ni zia kan tar lang to a Ukraine boina chuaka wanga Europe ram te tal boi dan te po kan riat vek to kha tuna he tianga gas pipeline puang ninga ya nga yathil athleng hian Europe khomol puiram te chu ati hlau thonga Black Sea tuichunga gas leak ron phul chho bua thalak chu anin thona anti tina satber ani mekani heti la hin Europe ram mithiam enge moza chon gas leak awang hian aron pu chona tanga tuipui chung mel chan vebiala chuan kang mai chok pal thereng ani mek ti an soya chu wangin helai naya longkal te tan pil mai a hlo om ni nan soi Ukraine ram President Volodymyr Zelensky ya advisor Mikhailo Podolyak chuan he gas leak hi Russia in firfiak te manga ati European Union ram te abeina chikhat bak ani lawang atia Poland po in Russia chu direct a in rol lo po in langlo lama a in rol nge yan rin thu an soya Denmark le Germany chon Russia pu lovin mishing in ati lui nge yathil thleng nian rin thu an soyani Sweden chuan tuna gas ron put chuan hnoya hian thil puak voi ni an riat thu an soya German gas engineer te chuan pipeline a hian puak thei thil vom lu ania chu chuan heng pipeline te hi ti chiani in an soi ve thung Sweden mi lir hinglam mithiam John Lan chuan tuipui hnoya thil puak hi TNT kg za puak luk zeta thokna ni in na soya Norway rama lir hing chanchin zirtu Norsar te chuan Richter scale 2.2 ana in lirang hing ni in an lo chin chi ave boka seismologist lan da hian pipeline nai taka hian thotan ni jing lamdar ni khan thil puak khriat ani a zanda saril immediately avoi khata puak le ni in na soya puak thei thil ti pu ani ti hi hairuwal ani lo atiani heti la hian pipeline operator Nord Stream AG chuan he thil thlenga wang hian angtika nge gas pump le thei ani ang ti a hriat lo ti an puanga an ni chuan hetianga chen na thleng hi be sei lo thilani a engtika nge siam thatani theiang ti hi tuna chuan soi thei ani lova han ngai ruat lok thei po ani ri lo antini pipeline po ka wanga gas ron pu chuak hian tunmaya chuan Europe khomol puirama harsatna a thlen ngal don lova mase gas man chu za som pani na sang hal dor don ni in Bloomberg chuan an reporta thlona le longta chu gas ron pu chuan lai tanga te kuala tuipui mel nga bial kilometer kwa biala chuan tuipui ale boro ka po achunglam meter sang khat aya niama kal lo tur ria tir ngal an nia longle thlona te hian an nai lutuk chuan chetna rap thak a thlen a hlo om ni in an soi longin hela gas put na bial an nai lo na tur hian Denmark ram in dolong HDMS Absalon chu duty tir ngal ania HDMS Absalon long hian missile le lai puinen an veng hal top mai ani hetianga tuipuya gas put hi Denmark in do thlona F16 te chuan an mumha sabera Denmark Energy Agency an ho tu pa Christopher Botzau chuan gas pipeline atanga gas put mek pu zo tur hian
kar khat vel lai chu anga yang ti soya tuipuya hian methane gas atama wangin helai bela hian kang me chok thut thenia film khurangai hle ani ati Europe khomol puiram sang sanga chuan thuleng wa ka tam hal hlea thlasika in tran dona European Union ramta hian inti lumnan gas an mamo na sang chodona hemi awang hian Russia ram president Putin a chuan hetiang hian ati tir ani ang ti chu an soina satber ania Germany rama federal investigator te chuan Nord Stream pipeline ti chetur hian sipai thabik te chu tuinhoi long manga thok chuakin hetiang hi an ti ni a an ngai thu an soi ni in media sang sanga tarlan ani a he thil thleng palani lo arin zual zela kan ngai tu na hian a bika hetianga thil thlen tir tuma malang na hi om nge yang ti hi alian tul mai ani ti in an soya Spiegel magazine a chuan Germany sarkara thunei tu pakhat chuan pipeline hi ti luina ti chet ngai ni an ngai thu soin tuyal thei sum don da lama har satna thlen theina na malak na ani arin thu asoi an ti ani Russia ram lampoi ne tianga gas pipeline pok le gas put chuak hi thuthin thong takani thuan soya Putin ami mal thu puang tu Dmitry Peskov chuan he thil hi Europe khomol pui zongjong tuyal theilama himna ti che theiani atia ti lui ani arin le rin lo zona chu Peskov hian tuna chon rin hleng na zongjong hi chuti maya han pai thak ngot chi ani lo vekani atibok Europe khomol pui hian Russia in Ukraine run nu khan tuyal thei mana sang chho charchara tun nai ni li chung khan atla niam zel thunga ma se hetianga gas pipeline pok le gas put chungchang hriat ani vele hian tuyal thei mana sang chho le ngala than le ngai na vak om to lo khopa ram changkang ni to Europe khomol pui ram sang te chu tuna hian tuyal thei ngei mai hlawin an thodep dep le ta ani Europe khomol pui ram sang Russia tuyal thei ringa khosa antama tunla hian khuwa wo chhotana tuyal thei mamo na sang chhona sabuka heti lai tak maya Nord Stream pipeline pok hian ngai ati thathei lolawa hemi malam hian Russia hian oil le gas a European Union ramte a hrek dan le ati boidan kan threvek boxia Putin a thil ti ninge yangai tu te po hi an hriat thiam om tak zet ani Poland ram Prime Minister Mateusz Morawiecki chuan Nord Stream gas leak hi ti lui ninge yin angaya Russia chu he thil thlenga hian a inrol arin thu po asoi chianga ti luina thil thlengani ti hi chianga thil thlen dan kim chang kan hrelo na a ti lui ni ngai ti hi chiang hle ani Ukraine ram boina ne na inzom malak na ani chiang ani atia Denmark ram Deputy Foreign Minister Marcin Prisdax po in Putin adem ngal topa kan khot sak unaw pa hian a theina kongkong a mala zelani Ukraine ram asipai te manga ma ala theini chuan Europe khothlang lam ri grab tum hian ma ala lawang ti asoi theilo atibok Denmark ram Prime Minister Mette Frederiksen po in thutluk na han siam nan chuan ala ma deuh na a hetianga gas ron pu ringot thi thil danglam tak chu ni shima thil thleng palani hi rin a har sa tak zetani ati webok COVID-19 sipui lenga wanga har sat na awma wangin Europe khomol puiram sang hian gas man hi ato sa shima Ukraine rama boina wangin ato belle boka achan po Russia hi khowela gas thon chuang nem berani a Europe khomol puiram tamber in nga na ani tlat boxia thasika Russia hin European Union ramta hi a hre kang ti hlauna aum sa a Europe ram thang factory te po Russia in tuial theya pek that lo chuan chol thuap theya ni tlat ani Europe khomol puiram te hian an electric shit tamber hi Russia gas an le tanga an siam chu ania abik takin sabram kan ti United Kingdom a chuan Europe khomol puiram dangte angin nuclear le renewable energy an nga lo wangin Russia gas pipeline hi an mamo zola chumai baka chon Britain a hian da khol na an nei tlema wangin gas mamo na hi asang zola North Sea gas an lak lu la khovel huwa pa hral na man san le san lo ang zela leyan ni wangin an din huna har sa zol bi ka October thatang chon UK a hian erong bol na gas le electric bill chu pound sang thum zanga chuang ani dor an tia hei hi India poisa chon cheng noi thum chuang ani daya hetiang hi athleng ani chon UK a chung komak ta doi som ni le pali zet chuan ama erong bol na gas le electric chitman an choi thin aya za somri zeta sang an choi don ti na ania an na salo ve khopang tun haya Europe ram sang te hian Russia tuyal theya in ngat lawa in ngana dangan nei thei dan tur ro man na an siam chho char chungin kumtam tak chung Russia oil le gas an lo rin to wangin chuti thutin an in siam rem thei bik lova
kumin khasika hian Europe khomwal pui omte chuan har satna na satak an tok ngei don ni in alang bazari lo thira wangin kan lawm e